Des mat d'or. Madame Traugenor. Guistor d'Aubert Troarbed. Baya, evel just, eskenan eo. Aya guéri. Anusé Klaus Triaram. Daougen 1000 euros. Ni relit ket Aubert Troarbed. Tindon ar devezh. Sur route te d'agol tout dans Arranzé. Ni golinket an arran ne ket possible. Geo, Pochupléo, Brissin, Bigoulz et Vogrit. A ben ar c'hoaz. Arrête Zogrit. Sur route ou ur menaz mad? Non ket. Namaste, beajet o peus mat? Demad. Youn eo eano hag mezo Anna. Et mat. Neuze peus renoueladeni India? Ya, Domdei. Dein gamin, mat eo dorm an Taj Mahal? Ya, ur menaz mad eo. C'hoanteus d'un gagnum d'ober Troarbed? Ya per hag pas. Bonjour, Mila et Maano. Deman Nizo Robert Troarbé, Tronteuse Don Gandamp. Ya, deus gagnum mar plij. Ya, met a rog memeus rand a lakad ar an or da velet Europa. Ok, mais non eus ket kalz amzer. Emañ ou no vont da zeskouez an dra d'or, deuet ganin. Ya, brao treo, met poney au monde, vraiment. Domdei. Salut Dano, même sur un café, Marpiche. Non deus ket kafe, petra o po. Fin ou peus nitra estado n'en est nul eo. Et zo vont da kemer ar bonne whisky neuze. Ba made, neo ket diez da choaz an dra de read, mais o da kaso pan e whisky. Mais neo ket whisky en brasil. Ar whisky eo. Neo ket gripus. Te serons donc dans le monde d'Ober VH. E ye evel just mais o da bakam a ferio hag e teurn. Peler emañ dud? Nous on ket. Petra c'hoarvez amañ. Hi Tudou, mais aussi de galer an dom gagneur mar plij. Ya, justement. Domdei, let's go. Ar c'hangoro a vo redek var maler. Mais neuze galer an cham gagneur an vraz meus rag ar c'hangoro. Ya, matos froan. Sen, attends, que d'un dud on a zdigaset. Très rond, colletteuse. Ne ket possible truchet teus. Ne me roin ket an arran. Prends-te cette gana.